فهد القصاب ایک جگنجین باجار موصله بریا سالا که اوی بیر لوی چنده کریک و قطابخانه که آوا کتنو به هاریکاریا کسان خیرخواز. اف قطابخانه لموصله کون بیتن. جبر کو پرانیا خلک و دوره جبر کمیا آواهین قطابخانه توشی گرفتن مزن دبن. ایرو خونا وی گنجی هات دیو قطابخانه لسر روبر 405 مترین چارگوشه آوا کریو حتی نوکه زیدتری 85 صده تمام کریه. أنا ومجموعة من الأصدقاء والإخوة از گروپک جهوالی خواهم بریار داگو ام لسر کاری پروردهی کار بکن جبرگو پروردهی او خوندن بنگها جواکیه مهزر کرد گو دیبستانه که آوا بکن لی به دیزاینه کی نو و اف دیبستان اهلی به اوج آلی خیرخوازا به پشگرتن او خوندکار تو پرا ندن لی پریوانج آلی خیرخوازا تی داین وکی دنه جی آواهی دیبستانه جی جه آلی خیرخوازا آوا بویه. بگوره داتایم فرمین پرورده گشتیا پارێزگەها نینەوە ئیساڵ زێدەتری 1 ملیۆن قوتابی دێ بەشداری پرۆسێسا ساڵا نویا خاندنێ بن و بەرامبەر vê çendê pêdivî bi 500 avahiyên dîyên qutabxana heye bihêne avakirin da ku wê qerebalığa nava qutabxanan da kêm bikin. احنا عندنا قلت لك نقص كبير. مبالایه که برچاو هیج آلی آواهین دیبستانان نها هر پولک هفته حطانی حشتی خوندکار تیدنه لوما خوندکار وانه ورناگرن و افجی کشه که مزنه بیسته گو حکومت گلک دیبستانان آوا بکه. پروژه وی گنجی درفتên karî ji bo xelkê deverê dabîn kirîne û dehan xurt li ser qutabxanê kar dikin. هاي المدرسة وفرت لنا كثير فرص من العمل. و آواهی دبستان گلک درفتین کار بو مدابین کرن وکو کاری کاربا آو سولینا لباخ آوا کرن. ده و پروژه دا گلک کار کر سودمند بون. اف قطابخانه د پێشوازیە 240 قوتابیان کەت لە قۆناغên سەرەتایی و چەندین بەشên جودا جودا بخۆڤەتگریتن و کەسên têne wergirtin dê qurbaniyên şerê azadkirina Mosilê bin mîna zarokên kuştî û bê serûşînan. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil.